laju MBX kau. Dia try rolling tu. Ni guys, barang-barang dia. So guys, Assalamualaikum. Selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Will Do. So guys, laju MBX kau. Alamak, kena try rolling ke? Seminggu aku dah pakai NMAX 155 ni. Ni sebenarnya pun aku belum servis lagi dia punya VBAT, CVT. VBAT itu dah kelip-kelip. Dia dah reminder tulis dah 30,000. Sepatutnya tak silap aku 20,000 dah kena tukar. Ni tunggu masa je putus ni. Daripada warna lama. Dia belum servis lagi lah. Tak tunggukan CVT set aku lambat lagi. So kita make up dulu lah geng. So konten kali ni kita nak make up sikit cockpit area depan ni bagi nampak cun sikit lah. Aku ada beli beberapa aksesori. So kalau aksesori tu pun kalau korang nak beli, ada link aku letak dekat bawah, dekat description video. Boleh beli. So tema kali ni aku buat colour merah. So grey dengan merah. Sebab plannya ingatkan pasal aku nak cat ataupun wrap colour silver ataupun putih. So putih dan candy red. Ngam lah tu. Ada beberapa aksesori lah aku beli. Macam cap master pump ni pakai CNC warna merah candy red, lever dengan end balancer ni dengan throttle. So cockpit daripada view daripada sini semua nampak merah. Nampak cun sikit lah. Macam tak selera lah tengok kan. Semua stock. Dengan lever dah silver dah turun colour. Kita tukar balik semua tengok cun tak cun. Alright. So kejap lagi kita pasang. Aku review barang tu satu persatu. Korang stay tune video ni sampai habis. Alright. So guys, okay. Modifikasi yang pertama adalah kita akan tukar side mirror lah. Sebab side mirror warna lama ni dia pakai side mirror capang ni, side mirror asal ni kot. So tengok kat meter ni ada solusi ke? Tanpa stiker kan tak nampak aero ni. So one set dia ada tukar glass je, V1 punya. Asyik tak ada. Kalau korang tahu komen dekat bawah ni. Okay, ni side mirror dia. So kalau korang nak beli boleh klik link dekat description aku ada letak. Alright. Nampak sporty sikit lah. Macam main dia warna biru kan. Okay. Jadi kiri kanan. Tapi kita pasang kanannya. Right. Let's go. So ni guys barang-barang dia. Okay. Ni brake lever daripada Rayana. Ada link dekat bawah aku letak. Adjustable agak ni. Warna merah. So ni throttle pipe daripada Domino. Dengan balancer. Balancer nipis je, clean sikit. So ni master cylinder punya cap kiri kanan, merah juga. Right. So kalau korang nak beli semua ni boleh klik link dekat description. Okay. Ni asalnya. Right. Jom kita pasang. Let's go. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide. See you on the other side, son. Ain't nobody know what I've been through. Ain't nobody know what I can do. I'm ready to go into battle. I'll put on a show, razzle dazzle. I'm about to take off. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. No, I'm about to take off. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. So get out my way, I'm here to stay. You can try another day, yeah. I love the taste of winning the race. Gold medal first place, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. Gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. I'm a vet, cause I work with every breath. Man, I love the taste of sweat. I won't have any regrets. Geng, tak sama lah.
Yang ni asal punya. Dia boleh main. Belakang tu dengan sensor brake. Ini kena punya ni. So tak kena pun brake pump ni. Ni. Sensor ni pun tak kena. Tak ngam. Kacau lah. About to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. No, I'm about to take off, never gonna stop till I'm chilling at the top, yeah. So get out my way, I'm here to stay. You can try another day, yeah. 'Cause I love the taste of winning the race, gold medal first place, yeah. Never gonna stop till I'm chilling at the top. So guys, okay, settle pemasangan throttle grip, brake master pump punya cover, dengan ni lah mount Insta360 ni. So brake lever tak boleh pasang lah geng. Brake lever model motor lain lah. Aku rasa tu ADV 150 pun ataupun 160 punya kot. Sebab dia tak ada brake sensor tu punya tab. So untuk Yamaha biasa dia ada brake sensor tu punya tab dekat ujung ni. So dia akan detect kalau korang brake, lampu belakang akan nyala terang lah. So yang tu tak ada. So kena beli lain lah geng. Aduh, buat pasal lah. So cantik, throttle pipe domino tapi kena ada modify sikit lah. Macam yang ni aku potong ujung, yang ni depan ni aku tak potong. Yang belah sini aku potong depan. Sebab yang ni kan dia ada throttle pipe kan. So tak lepas pendek. Ni aku potong depan dengan aku potong ujung tak. So ngam-ngam lah. Rasa grippy sikit lah. Ngam. So tema warna merah. Brake lever aku dah cuba lah, modify sikit tadi, grind sikit, tak lepas juga. Memang bukan dia punya lah. Aku rasa tu universal ataupun ADV 160 punya. Macam biasa lah, seller tulis semua boleh kan, nak bagi kita beli barang dia. Tapi yang link barang-barang ni semua ada dekat description video aku letak. Kalau korang nak beli boleh klik terus. So mirror, brake master pump punya cover ni cantik ada tulis NMAX. Nampak OEM punya style lah. Dengan grip, dengan balancer. Right, balancer pun cun, warna merah. Ngam. So ada barang-barang aksesori lain lagi yang dah sampai. Macam cover air filter, transparent. Kita nampakkan kotak angin kita Tapi kotak angin pun kena warna merah. Brand apa warna merah? BMC KNN. Rumah warna purple. So nanti kita pasang dengan ada few part lagi lah. Macam hook warna merah ni dekat sini dah sampai, belum pasang lagi. Skru warna merah dengan skru visor ni. Asal punya bush dia getah kan. Aku tengok yang lama punya dah reput. So aku pakai yang bersih punya lah. Nanti next content korang stay tune, nanti aku pasang dengan barang CVT gang. Itu yang dinanti-nantikan. Barang CVT pun dah sampai gang. Korang stay tune next video kita cai roller bagi ngam. Tengok-tengok dekat TikTok lalu kan, 13, 14 GPS boleh dapat kalau cai roller. Mana tahu, senang-senang ke. Kita tengok dulu macam mana. Tapi ni set puli dengan set puli depan dengan set puli belakang So puli depan tu pun degree spek lain. Asal punya tak silap 14 degree. So yang ni 38 ke 35 degree. Nanti korang tengok lah. Dengan set puli belakang, one set depan belakang, belting kita tukar sekali, right? So nanti kita reset terus dekat meter. Belting 20,000 20,000 interval. Tak silap aku lah. So ni pun aku ada letak link dekat description. Mount untuk Insta360 ataupun GoPro. Ni nak test GPS nanti lah lepas cai roller. Kita tengok satu persatu roller mana yang sesuai. Macam set pocket lah kalau motor bergear ni. Okay. So guys, aku rasa setakat tu je kot video aku untuk kali ni. So korang jangan lupa like, subscribe, share and comment. See you guys in next video. Peace out. Ciao. Gaban. So kalau korang nak beli mata gaban, siap signal ni PMP je, plug and play. Soket semua ngam, terus masuk je. Tak payah buat wiring, terus DC je.
Klik link dekat description. Cun-cun mata gaban PMP promote jap. Okay. Tak boleh ni. Sebab aku nampak dia macam berkelip ni. Okay, settle. Cun. Ini sticker pack Jai Will Do. Korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Speed Hunger, Corsa Mode, iaitu Race Mode and Spec Standard. Ni paling banyak orang beli Spec Standard dengan Corsa Mode ni. So korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Waterproof, boleh kena air, and premium quality sticker ni Corsa Mode So aku tampal kat meter, ngama-ngama. Aku buat kecil sebab dia fleksibel lah. Korang boleh tampal kat mana-mana kan. Nak dapatkan boleh pergi ke Shopee Shop Jai Will Do. Beli guys, support. Beli banyak lagi murah.